Halo guys, kembali lagi bersama macam-macam berungan. Ada Mas Dava. Halo Devan. Ada Dek Jihun. Dek Jihun sudah mandi apa belum ya? Oh durung, baru bangun tidur. Ada Mas Reksa. Ada topeng. Ada topeng bermata 3 nih guys. Dipakai Mas siapa ini? Oh yo Mas Rama. Mripate tak iso telu piye Mas? Oh nggak tahu. Ada Mas Bayu, Mas Elvan dan Mas Iqbal. Mas Iqbal pakai barungan. Wih, barungan hiu. Hiune iso nguntal wong ora bal. Sapa sampe dipangan? Wah, Elvan apa dipangan hiu, guys? Amot. Wah, engko wareg mangan Elvan ya. Terus Mas Elvan pakai barungan hitam. Mas Bayu? Oh, Mas Bayu pakai singa besar. Dan Mas Reksa pakai emas malah. Pakai apa, Mas? Singa kecil. Dek Jihun kodok. Wih, kodoke warna. Terus Mas Dava kecil. Wah, pakai ular. Yo saiki Mas Reksa, Mas Bayu, karo Mas Rama. Yukit Mas, bersama. Enggak sih mana ngamuk ya, terus gak ngamuk iki sih kok nek ngono iki. Terus gak ngamuk iki. Ya ini sih Mas. Iya. Iya. Kok tak parani cek turu paling bae. Lah kok lak tinggi awas motor. Joget to Mas. Yo saiki Mas Iqbal pakai hiu ya. Dek Jihun kok dicaplok. Hiu guys, degagi guys. Yo joget. Ya wes yo Mas Iqbal. Ya saiki Mas Elvan karo Mas Dava kecil. Yo Mas.
gak sih? Ayo Le. Mas Deva. Melayu baru ini. Iot. Iot. Nenek kene yo nenek. Penjukit baru ini. Sing apa, Rom? Yo wes yo Mas Dava, Mbak Mas Elvan. Mama cari kuat. Dek Jiun. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan